Namhlanje ngifisa sikhulume ngokubaluleka kwempumelelo yebhubesi uma lizingela. Yebo, lokhu ngakuthola kabanzi mhlazane ngilungiselela incwadi yami kubamba ezingelayo. Ilapho-ke impela engathola khona ukuthi impumelelo yebhubesi ungathi ayisikho lokho esikwaziyo noma esisuke siyitshena ukuthi kuyikho. Abacubunguli kwezeyilwane bathi ibhubesi malizingela kahlanu, lizingela ka5, libamba kanye. Meaning khona u80% wokuzingela kwebhubesi okungabi impumelelo. Ubhubesi nakuba liyinkosi yezilwane alivesana nje livuka ekseni ebese lithi nje hayi ngisayozingela ebese libuya nokudla. Cha, liyaye lizame kube nokuhluleka, into lena uNkulunkulu ayifaka kuyo indalo ukuthi njalo ibhubesi malizingela ngeke libambe njalo, kodwa kufanele livuke lithathe liqhubeke liye khona. Uma ibhubesi liyinkosi yezilwane okusho ukuthi lize libe likhona namhlanje ingoba namanje lisakwazi ukuzingela libambe, kodwa okubalekile ukuthi alithi njalo malizingela libambe. Yebo, ngiyaphinda ngifuna umlaleli ayizwisise lento. Ibhubesi alivesana livuka ekseni libambe, liyashweba nalo. Ingakho masibukela ku-TV kwesinye isikhathi basitshengisa ama-snippets ebhubesi la libamba khona, and then at the back of our minds we think njalo ibhubesi maliyozingela liyabamba, kanti cha, kuba nezikhathi eziningi la ibhubesi elishweba khona. Ingakho-ke imvelo iyasifundisa ukuthi wonke umuntu ongilalele namhlanje kufanele aqhubeke azingele. Kunjalo futhi siyathola futhi ukuthi ukuhluleka kuyingxenye yempilo. Bonke abantu abahlulekayo bayakwazi ukuthi egcineni banqobe. Wonke umuntu ongilalele njengamanje angazi uhlulekephi, angazi kupho okungazi ukuthi kusamile njengamanje, kodwa ngithi ngikukhumbuze nge-success rate yebhubesi. Zikhona nezilwane ezigijima fast kunazo zonke. Nakuba uNkulunkulu wafaka ispeed kulezo zilwane, kodwa futhi siyathola ukuthi asihleze siphumelela njalo. I-success rate yazo ayihleze iphezulu, ihleze iphansi, kodwa ziyalala zidlile when the time is right. Nawe ngisho njalo namhlanje ngithi cast your net wide, cast your net wide. Thatha inet yakho uyiphosele endaweni esabalelele khona uzokwazi ukuthi ubambe izinto ezihlukahlukene. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nabantu abanama-CVs namhlanje ukuthi mhlawumbe i-CV yakho usuyithumele enkampanini ezintathu, usubona ongazi ukuthi vese akulungi. Ngithi cast your net wide, attend ama-conferences, send ama-business cards to people you meet, enza sure ukuthi mfethu attend ama-seminars, make connections mfethu, kubamba ezingelayo ukuze ubambe azi ukuthi kuzomela ube persistent, qhubeka uzingele ngoba kubamba ezingelayo. Noma ngathiwa uyile wafika waye-embarrassa kwi-interview, kwi-opportunity obuyitholile, qhubeka uye phambili, qhubeka uphokophelele phambili. Sila sikhona ziningi izinto esesihluleke kuzo, kodwa ngokuphokophelela nokuqonda ukuthi ibhubesi liyinkosi yezilwane, nalo futhi liyalithola lilimala lizingela, lilinyazwa yinyathi obhejane, kodwa likaze lathi ngizodikibala ngingaphinde ngizingele. God is love. Be encouraged today. Understand i-lion success rate. Ukwenze njalo kuzokusiza nawe uvuke uyithathe. God is love. Thulani yeyeye kumede.